clear tu te faith protection media trangin kan lo lom chawa hei pathianin thotan ni hun min lo hruai thleng le tareng maya thotan ni zirlai kan zir hau tak tak main naktuk zana tang hianin helai faith protection media tang hianin online crusade kan lo nei dona he huna hian kan speaker tur chu puzau siam lena ania tin ama mai ba ka hianin pathian mi man em mai rongbol to enga mazatin hun anlo mangbok don ani khongai takin he kan online crusade hi mai lo min lo tel pui turin clear tu te kanan soma tin he kan online crusade tur hi atam thayang ber mi nan lo chim theina tura tan khongai takin in mer riat te na min lo thedar sak min lo thedar pui ve ula min lo tran pui turin kanan som chewa he huna hianin kan rongbol tu ten tun kan hun ton me ki eng ang hun nge ni to eng ang takin nge khovel hun hi alo mor to he khovel hun mor to taka hianin eng angin nge kanin bua senga lali su krista lo kal le mei tur tok tur hian en tin nge kanin bua seyang ti te he mi huna hianin kan rongbol tu ten an lo soidona he huna tanga crusade na tanga hlok na char chuak tho thei turin khongai takin lo in bua sei la tong trai na ne na he kan hun hi mi lo man pui turin kanan som masa cheu anie ole thotan nia hianin tlan chia ti mangin zirlai kan zir ho don ani jacob khanin anu pui na in fatir ni na kha bum na mangin an hlo chuak ani ti chuan kan zirlai hianin asoya chu fatir ni na bum na manga an hlo chu awang chuan a u thin rima chu jacob chuanin ama chon ngam lo wangin apu te omna khuwa haran lama atlan chiat thu kan zirlai hian aron tar langani ole helaya hianin zirlai kan zir chu the chu pathianin min mangai em meya kan ni na ang angin kan sual na ang hian anen panila ani chuan min lo poma ani chuan min lo silfaya tiama ani chuan nun thar min lo pe ka tiama ni amar chu chu ti rual ero chuanin kan thil lo ti sual awanga kan tor ero hi chu pathianin phal thoni ti voinia hian kan hriat tharatan kan soidua bible kan mua davida chanchin te po kan mu ni davida kha athil ti suala wangin urian upuya uire wangin ain chir em meya pathian chon karil ru ang pumi ati ani mase kha athil ti sual ra awang khanin ain chung khura har sanna na me lo ato pha ani kan sia afapa ten amala kan helatin afapa na fanu te po pong sual thu te po kan mu ni ara phlak em me ni mase engponi se khami kan thilti suala wanga kan tor kha pathianin phal ma sela bultran pui min tiama apoi mo em me chu wan chuanin kan ni na ang in pathiani panang utin kan en som masadu ani ole ti chuanin jacob chu kan zirlai chuna soizel dan chuanin man mo takin apu te omna mun haran pan khanin jacob chu tlan ani ti chuan chol po chol lovin ram palai le nga khan ha tak mai na tlan ani atui te po ha le me minarin omani a chaw lu tuk chu amut thor meya chu mut na huna chuanin lungtum khuwa thim ta ka lungtum kha alu khamani a changdon le in a hriat ani arin omani a chan chu a ha to em a khati chung khanin lungtum kham khan an mu hi la ti chuanin chu amu manga chuanin vana khanin leilon sei leilon indo chho amuni chu leilona chon vantir kote an chuk le chho kha amuta tlat me ni jacob khanin kha a u esawa ma chon ngam lawa atlan chiat na huna khanin pathianin hun local zel tura zirlai masalama khan kan lo zir to kar masa zirlai ate khanin leile van in rem to lo ka fapa isu krista manga do zoma thu te po kan lo zir to ani mi ring suala boral mai tur isu krista manga chandam kan ni tur te fapa isu krista kan tana lo kal le tur thu te kha khami atlan chiat na huna khan awa mutatlat me ni jacob khan ole nang le kei po
lali suwa Krista kan tlan chia chan thina sual khura te kan lu ta sual khura kan tlan thina ni kha kan tlan na hmuna po khanin ani chuan min hmangai em meya min lo la som trok meya kha hmuna te khan aro pui zia te min lo la mu tir fo thina ni pathian hi mangai tu pathian avan ni em ho voini a hianin kan ni na angin isua ne ni panangu tin thlir tu te kanin som du ani kan zirlai chuan heti hian a ron tia he thon thu tang hin kan sual hle chunga pathian in Krista min ron zon chu atum dan enge zir chua thei kan nei engwange Christian zirna hian he thu poimo takhi thil zir tir sang matonga ada zel atul le atini ole tunkar chung kan zirlai khan zirtir tu ro pui hne na tanga zir thei dangte ti kan zir ania he zirtir tu ro pui Isu Krista zirtir na ro pui em chan le tin tu na kan zirlai in zo na aron chi siama khanin engwange as Christian zirna yen he thu poimo takhi thil zirtir sang matonga da zel atul le atia tin he thon tu tang hen kan sual le chunga pathian Krista min zon chu atum da ni a hian enge zir chuak thei kan nei tin zo na aron da ani kan sual na wangin pathian kan kalbo san na wangte pathian lakatang kan hela pathian kan wa bo san na tang hianin nun beidong takin kan om thina ni chu kan nun beidon na munata chu pathian in beiseina min pek le adua kan ni na angin pathian in min poma kha munata kha beiseina thar pek che anen pan turin asom che ni hai hi apoimo em awangin Christian zirna chuanin masabera le matonga alo da thina ni achan chuem wange kan ti chuanin sual khura tlumek te sual khura omek te pon beiseina nung kan le nei le theina tura tanin matonga alo da thina ni apoimo em mai ni voini a hian clear tu zong te hena kan han cha du chu engang din muna po lo dingin voini a hin ilo beidong vial to po ni mai theni kha i sual khur ta na ta i boy ta na ta kha chua ituma i chuak lei theilowa ilo beidong vial to po ni mai theni ma se lali su Krista chon kha muna ta ka han hoi chuak la beisaina thar pek le che adua chu beisaina thar pek le che adu chu azirtin na leimu berle amatong berani ti voine kan shia tharatan kan soilang du ani ole ti khanin thotani zirlai chu kan lo du tok do nanga thlir tu te in hlo kan beisaya nak tu ka ahun ngaya ka in mule thau do nia